Bueno, pois hoxe estamos con Jorge Vázquez, máis coñecido como Michael Knight de Vilar Maior. E por qué? Por qué? Porque teño este coche. Dá a sensación que este era un dos soños da túa vida. Pois sí, desde que empezou a serie, cando vin ese coche que salí do garaxe, pois dixen eu, ese é o coche que quero. E hasta que o conseguí non parei. E como xurdiu a oportunidade de compralo? Un día no chollo, estábamos a Maro máis eu vendo unha revista e tal, e vino e dixen, hostia, pois é a miña oportunidade, tío. Bueno, se lle meteches cousas, pero faltan detalles aí. Faltan detalles, falta, mira, en principio falta o interior. O cuadro de mandos típico de Kit, a lucecita que cando fala. Despois, eso é o próximo que vai vir agora. E despois hai que poner o techo, que o techo de Kit era de cristal. Era de cristal, cando tiraba os malos. Certo. O auto Edget. Efectivamente. Soy Industrias Knight 2000, mi número de serie es Alfa Delta 227529. No estoy autorizado a permitir el acceso a mi unidad central de procesamiento. Pero a ti falta un detalle importante para ser un Michael Knight de Vilar Maior. Sí, faltan os rizos. Aparte dos rizos, un detalle importante que che vou a deixar eu para esta reportaxe, que son as gafas de Michael Knight. Efectivamente. ¿Ves? Ahora sí que eres Michael Knight de Vilar Maior. Bueno, Jorge, chegado a este punto teño que che pedir un gran favor. O que queiras. Tens que me deixar falar con Kit. Ademais, se trouxe o reloj axeitado, xa ves? Pois sí. Bueno, un saúdo estaría ben. Sí, efectivamente. Hola, Kit, ¿qué tal estás? Kit es un nombre pobre. ¿Qué te parece Super Knight? A verdade é que aí soltouma, ¿Qué os queréis ir parados? Bueno, pois, invítanos a sair, temos que marchar. Pois nada, é o que manda. Tenga la amabilidad de no ponerme las manos encima. Gracias, hombre, nos hemos visto más. Gracias. Levas un ano con el, sí. Xa che pasaría multitude de anécdotas. Tes algunha que nos podes contar graciosa? Pois sí, teño unha graciosísima que eu cheguei a miño nun paso de peatós, non? E deixei pasar unha señora que iba cos nenos, e quedouse me mirando e díxome, anda, que es el coche de Batman? Me he reído del día. Me he tomado la libertad de examinar tus constantes vitales. Tu presión arterial ha subido y tus pulsaciones están en 104. Bueno, Jorge, eu creo que chegado a este punto teño que che pedir un último gran favor. O que queiras. É que me deixes probar a Kit. Encantado. Pero primeiro vas a ter que pedir a él. Bueno, vale. Vale, non hai problema. Venga, moi ben. Sí, moito coche e moitos detalles, pero é realmente un seguidor de primeira división do coche fantástico? Para comprobalo, sometemos a Jorge ao test canto sei sobre o Knight Rider. Michael Long. Os mecánicos, as mecánicas, Bonnie Bastu e April. Pois o maior enemigo de Kit era Car. Pois aparte de botar, mira para atrás, e moverse por toda a cabina. Prova superada. Vale, Ya os habéis divertido lo suficiente. Adiós, amigos.